درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. 25 ایول تقریبا یک ماه بعد در دبی در اتحاد ارینا شرکت یو اف سی مسابقه برگزار میکنند و ورزشکاران ما نورالله علیف و موین غفوروف در آنجا اشتراک میکنند و امیدواریم که آنها دست بالا میشوند. حریفی نورالله علیف بوکسور است، بازش بوکس است، خیلی خوب جنگ میکند. راستا این یک امتحان میشود برای نورالله علیف که بر ضد بوکسورها چی طور باید آماده بینی و جنگ کنی و اگر نورالله علیف دست بالا شود این یک بهترین یک تجربه می شود برای نورالله علیف، چون که ما همیشه دیدگی بودیم که نورالله علیف بر ضد من گشتینگیران خیلی آسان جنگ میکنه، چون که خودش از گشتینی طرز آزاد برآمده است و قهرمانی جهان اوید با گریپلینگ است و گشتینیش خیلی خوب است و میبینیم که 25 ایول بر ضد بوکسور چجوری جنگ میکند. حریفی موین غفوروف باشد گشتینگیر است. میبینیم که موین غفوروف بر ضد گشتینگیر چجوری جنگ میکند، چون که موین غفوروف بازش بایوای سامبو هست. راستا خیلی خوب جنگ میکند و امیدواریم که 25 ایول هم در ابودابی موین غفوروف دست بالا میشود. دوستان فکرتان را نویسید در این بابت، از کدام ورزشکاری تاجیک نورالله علیف یا که موین غفوروف شانسی زیادتر دارد که دست بالا شود در این شرکت یو اف سی. امروز دوستان، امروز در روسیه، در فدراسیون روسیه یک بوکسور تاجیک شهرت سلامتوف در پولو فینال بر ضد ورزشکاری روسیایی، او ارمیان است ولی در روسیه به دنیا آمده است، سوگویان بر ضد او در پولو فینال برآمد میکند در رشته بوکس و این گران پری است و امیدواریم که شهرت سلامتوف دست بالا میشود. او یگان باخت ندارد حاضر در رشته بوکس، 7-0 است و حریفش باشد تیگران سوگویان 8 برد دارد، 1 باخت و 1 مساوی. شهرت سلامتوف باشد 7 برد دارد، 1 مساوی، 3 تا طریق نکاوت برده است و این اگر امروز شهرت سلامتوف تیگران سوگویان رو شکست دهد در این رشته بوکس در گراند پری ار سی سی، او به فینال میبراید. دوستان شهرت سلامتوف رو دستگیری میکنیم، دعا میکنیم که امروز او در گراند پری ار سی سی دست بالا شود و به فینال این مسابقه براید. محمد نعیموف در همون چی خودش در اینستاگرام خودش گفت که به نزدیکی من محاربه دارم در رشته یو اف سی و حریفم رو به نزدیکی معین میکنن و من به شما پیشکش میکنم کی بر ضد کی من به نزدیکی در شرکت یو اف سی جنگ میکنم. محمد نعیموف خیلی بخشید که جنگ نکرده است و امیدواریم که او آماده خوب میبیند و دست بالا میشود. دوستان من حتما به شما میرسونم که محمد نعیموف با 8 یو اف سی میبراید. یک خبر خوش دیگر، اوسیم خان رحمانوف با 8 میبراید در ACA 206 15 اوگوست. حریفی او باشد از اسلواکیا است، خیلی پرتجربه است چون که زیاده از 40 محاربه دارد و در همون در سرخطی وزن خودشان در همون ACA جای نهم در قرار دارد. اگر این فکر میکنم که اگر اوسیم خان رحمانوف همون حریفش رو از اسلواکیا شکست دهد، شاید که محاربه دیگرش برای چی باشد، کمربند. توماس دک از اسلواکیا بر ضد اوسیم خان رحمانوف 15 ایون در لیگ ACA در مسکو. فکر میکنم که در مسکو باشد، همه تاجیکان اونجا میان اوسیم خان رحمانوف رو دستگیری میکنن. خاطر رسان میکنم که آخرین بار اوسیم خان رحمانوف برای کمربند جنگید و متاسفانه مغلوب شد. 11 ایول دمیر امینوف برای کمربندی لیگ اوپن اف سی رقم 67 می جنگد. حریفی او باشد گریگوری بیلیایف. دمیر امینوف 4 برد دارد، 1 باخت ندارد، 1 مساوی. گریگوری بیلیایف باشد 10 برد دارد، 2 باخت. دوستان این برای کمربند می شود در لیگ اوپن اف سی و دمیر امینوف خیلی جنگ های خوب نشان میدهد و او در همون اینستاگرام خودش از
тоҷикистониён талаб кард ки ӯро дастгирӣ кунанд, ба ӯ муваффақият орзу намоянд ва дуо кунанд ки ӯ дастболо шавад ва қаҳрамони лигаи Open FC шавад. дӯстон, мо ҳам дуо мекунем ки Дамир Аминов рӯзи 11 июл қаҳрамон шавад ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорад. баъд имрӯз ҳам дар ҳамун лигаи RCC Кароматулло Суфиев бояд баромад кунад бар зидди Огаҳ Сардорӣ, фикр кунам аз Эрон аст. Кароматулло Суфиев 12 бурд дорад, 1 бохт ва Огаҳ Сардорӣ бошад 21 бурд дорад, 5 бохт. бубахшед, ино дар лигаи FNC баромад мекунанд дар риштаи MMA ва ба наздикӣ Кароматулло Суфиев як нафару пеш аз муҳлат бурда буд. фикр мекунам ки ин 1 моҳ ё 2 моҳ пеш буд. ин бори дуюм аст ки дар муддати кӯтоҳ Кароматулло Суфиев баромад мекунад. хеле хуб, респект ба гуфти инглисо ва умедворем ки ӯ имрӯз дастболо мешавад. Шуҳрат Саломатов бар зидди Тигран Согоян гуфта будам, имрӯз баромад мекунад дар лигаи RCC. ин полуфинал аст барои гран-при. дӯстон, як ҳафтаи дига мондааст барои Сарвар Хамидов, ҷанги Сарвар Хамидов дар лигаи PFL дар амрико. Сарвар Хамидов бар зидди Ҷастин Видзел ва умедворем ки ӯ дар PFL имрӯз 27 июн дастболо мешавад ва хотиррасон мекунам ки Сарвар Хамидов 1 бох дорад, 16 бурд, 1 бох дорад. ҳаваям ба қавли рӯсо засудитш кардан, чунки ҳарифашро бурда буд. ҳадди аққал бояд мусовӣ мебуд ва дасти чунки дар ҳамон назди ҳарифаш Ислам Махачев, ӯ аз Доғистон аст ва ӯро дастгирӣ карданд ва мутаассифона дасти ҳарифашро бардоштанд. ба ҳар ҳол Сарвар Хамидов дар ин муҳориба хеле хуб буд, хеле пешрафт буд, ҳамеша прессинг мекард ва мутаассифона ғалабаро ба ӯ надоданд ва 1 бох дорад. ва умедворем ки 27 июн ҳафтаи оянда бар зидди Ҷастин Видзел дастболо мешавад ва дар ҳамин шояд ки дар ҳамин сол барои камарбанди PFL биҷангад. дӯстон, ин буданд хабарҳои варзишӣ. хотиррасон мекунам ки Ҳалим Назруллоев, як варзишкори шикастнопазири тоҷик, хеле буд ки ҷанг накарда буд. 12-0 аст, ягон бор бохтагӣ нест ва 4 июл баъди 2 ҳафта дар Екатеринбург дар лигаи RCC баромад мекунад. ман худам ин муҳорибаро хеле интизор ҳастам, чунки Ҳалим Назруллоев як ҳамун камтар чияш бо кӣ монанд аст бар Илия Тапурия, ҳам қиёфааш ва ҳам ҷангаш. фикр мекунам ки ояндаи хеле хуб дорад. 12-0 аст ва ягон бор бохтагӣ нест ва насиб бошад 4 июл дар лигаи RCC мо ӯро дастболо мебинем ва парчами Тоҷикистонро баланд мебардорад. дӯстон, инҳо буданд хабарҳои варзишӣ дар канали Мушти Тоҷикӣ ва ман ҳатман фардо ба шумо натиҷаи бокси Раҳматулло Назруллоевро мегӯям. умедворам ки ӯ дастболо мешавад ва ба Шуҳрат Саломатов бошед. умедворам ки ӯ имрӯз дастболо мешавад ва дар финали гран-при RCC боксинг мебарояд ва фикр мекунам ки ҳамон мукофотпулии ҳамин гран-при хеле баланд ҳам аст дар лигаи RCC. ва дӯстон, ҳарифи Шуҳрат Саломатов бошад, ҳамон ба қавли рӯсо нокаутёр аст. ҳамон чиш хеле хуб аст. охирун муҳорибааш ҳарифашро 2-3 бор ба тариқи нокдаун бурда буд ва бо қарори якдилонаи доварон дастболо шуда буд. ва умедворем ки имрӯз Шуҳрат Саломатов ӯро шикаст медиҳад, Тигран Согоянро, ва дастболо мешавад ва ба финали RCC боксинг мебарояд. дӯстон, ман ҳатман фардо натиҷаи бокси Шуҳрат Саломатовро бар зидди Тигран Согоян ба шумо мерасонам ва умедворам ки Шуҳрат Саломатов дастболо мешавад. инҳо буданд хабарҳои варзишӣ ва ман ҳатман ба шумо фардо боз
ویدیو میکنم و خبرهای دیگر رو هم و نتیجه این باکس هم رو میرسانم. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون بود تا امیدی دیدار.